Model Code of Conduct bawhchhe mintiam in hek ta ni Model Code of Conduct chuan na thar malak na in thana ta na vote du awanga puan kha ni amai ro chu voina hian kan soi du chian chan soi chian du chu heng thil te hi state level committee on saski in January ni sari khan apom fel vek do ani thlan puan main tin chu mai chu nilawin hemini vek tlai dar nga le minute som panga khan Information and Public Relations lam INPR Department website da lu vek ani to ani Online ayat thone ticket lom na S&R Travels ngi thone ticket ilo book vedonia engtiklai po in WhatsApp emo phone call mangin booking ti theih reng ani contact number 6909063744 Kanram politics history han clear hianin in hek na turu tak mai halo thleng to a chu thil wangchon by election te pon nei angai hirani kha tuna ZPM sarkar kan ti tak te hi recognize party mo recognize anani ma khanin thlantlin ani de unol to maya chumi chu dan kalani ti in political party pakhat chuanin an heka ti chuan search biara khanin by election nei angai ta amaro chu thlantlin non le kha pulado makharun de thawani ti chuan han clear thuijel chon khami ma dei to khan a hek tu party te kha an thil hek ang che khanin Emilian lo omve furto mai ni recognize party ani anni ma si khan amai ro chu midang chon an hrethiama anni hi recognize ni lo ma se chumi party chu anni ti kha an pompui maya ti khanin chumi party angatlingang chonin an ngai mai ni heta adanang kha chon recognize ni lo ma se midang zongin an hrethiam amaro chu funan kalzera ti khanin an ma ni din munang che khan tu te moni party kha chon ron ding ta ni amaro chu an han hek ngal chat mai peka ti chuan le tun tuma po hianin in hek na a thleng le ta ni SEC kan ti hemi State Election Commission a hianin tu te emo party kha chonin hek na an thlen le ta ni kanram political party henin mi hek lampanga chichak deuh hi an ni na hria ta tin issue sang te po ni thawa ram hnuk khoi tuklo thila te po hianin opposition role te po an play ne angreng view maya chu party ka soye chu MNF party an ni ti chuan hei February ni khat kumsani somni panga khan news aron chuaka chuta chuanin hei Mizoram State Election Commission chuan minister pani puwanal hlanale ulal nginglova mar te chu in soifia turina ti hi aron chuakani ti chuan kan chair zel photanga hetil hen hei MNF lampang henin VC le local council in thlan turatana election model code of conduct bawhchhe an puna kal zela SEC chuan minister pani hi so cost notice pe in February ni thum kumsani somni panga ma in soifia turina hriatira anin soifia na azirin ma alak chun mang ti kha emi MCC lampang thuta chunita ne tichon MNF chonin puwan la hlana hianin model code of conduct bawhchhe minister office atangin a campaign antia tichon pulal nginglova marwe thungro hi chu BL Aizawl West Chua local council candidate te kaukhom tumin model code of conduct bawhchhe BL tana sarkar ma chopte puang zara anpu thung tini hei ma chop ti chu ti tum ti na khani me tala ti lo ti tura ma chop ti na khani ta ne tichon he tilai hi apoimo view do na tilai sentence te hi tuna MNF in an khinna po khenin ma chop anon ti ta ne mo ma chop ti chuanin la ti lo ti tura da ti na khani me ta hi mizo tong hi han le linwak kha anga in ka hredem lova ti chuanin chumi chungchanga chon hei putte te mar henin in soifiana arun neya hemi ZPM official channel a henin in soifiana hunaron neya emponi se hingai thla photeng chairman party president ne thopui te sarkar ga thopui zongjong ten zawain chibai ka buk cheuni kar lekhi ka thu soitur hun pa ngai amin ruat ania wena hian thu toy kan soidon ani ngatinge thu toy soidon min ti chuan kan soitan ngal mai anga chindeu khan min fiama in soi fia don em ni min tia in soi fia don lawe thu ka soinga fia mai don alom ka tia thil diklo hi soi fia ngai thena thil pa nga hi chu soi mai to ka ti chuaning wangin nge kalo din chu achiang chho mai don ani state election commission atangin lekha ka donga January ni somthum le pakhat khan ram rong bol na thila kan zin lai ni nge Delhi lama ti chuan in soi fia tura tina ania chu February ni thum voin dar li ma hian soi fia nga yan dia in soi fia ngai chana kha hei hiani January ni somthum khan MNF General Headquarters suanin
State Election Commission ai hian min lo he ka ta chuan Model Code of Conduct bawhchhe na a dan anga action la tura ngin na tinia action tia e hi capital letter an mang he nge ni an lekha chuan January ni som ni le pakua wanga ni chanchin bu a inzia ka khan Model Code of Conduct number pariat na hnuaya sub number panina le som palina akale antia number pariat na hnuaya sub number panina le som palina akale antitani ti chonin chumi Model Code of Conduct chu kanen chinang hei hanitani chon hei pariat na hnuaya hianin pariat na hi thupu hi kan chiar hrimanga sarkar na chel tu party emo mipoi mo te khwa khir na tini athupu hi mo ti chonin pani na hi an bawhchhe tian khin na kha an hek na kha ni tani State Election Commission in thlan apuan to chuan maso na lam hoya bulchan na lungphum le policy thar puante mo policy thar han puante tin maso na lam hoi bulchan na ti mo hai bulchan na chawani chumi lungphum chungchang han soite puante tin tho zo to honna emo chutiang lam kai noi honna in khom buatsaih antel turani lo ti khani boka hetiang lam hoi ni lo mi pui pun khom na a antel po in political campaign na lam hoi an sei tur ani lo tini hetiang lam hoi ni lo mi pui pun khom na antel po in mo campaign na lam pang thil ni lo mi pui pun khom na shim antelin campaign na thil hi an puang zar tur ani lo ti kha ania hi an kin na chan point number 2 khani tani ti chon sompalina en le chinila sompalina chuanin ruam han na thar lam hoi reng pon chuari lo tur ania anoi scheme le program ate hetiang hian khokir na hi siamani MGNRGS hianin job card manga mi pui in hlona tho chunzom zel tur ani anga material component noya na thar bulchanero phal ani lo tu big thila mani chuan bel tu district election officer kal tlangin ACC a dil turan yang ti te he a omdeu nol me he karon chiar chuak vek lo menga utete marin soife na hi kan ngai thazomanga kan shefia me tura in ngai tiang ngai thachun zomang chu akal nge kal lo ti te tuna hian kan swing hal do na ni hemitrum hian thu ka soya chu aizol west tu biala sarkar malak na te ka soya ni sarkar ina minduat zia ka soya chu nga chuanin ka soi chu saski part 3 hnuaya urban planning reform hnuaya crore somria le pani oma chung zinga chuan project paruka oma chuta apali na chu aizol west outlet project tinia tuikwal lui kama ai motor kong kalna turani tuikwal south emwal monga train kalanga mineko ra le lam zela tuikwal south in an choranga tuikwal north in an choranga din thara mineko bula chuakanga ti chuan heng veng pathum te hi among lam hi kong pui kaman om thut do na ni kalphung thara sarkar mal somna andong do na ti chuan atira po kan han soi zaw de wanga khulai bela ding ve tura min tia kan han campaign atang khan aveng ho zong in elai hian kong siam ro min tia in tiam ro hei aw hla nei la vote po akengang an ti ni amero chu kan ti du lawa ka tong kam chu kan soinon lenga minister chakta kan neya anti theilo chona haraniang chu wain ka in tiam du lo a har karing emponi se kan sarkar ani chuan thei top kan chuang kan tia kan han sarkara kan ho tu ten min du saka kan bia lan du saka ti chuan kum khat pot ling lo chungin he kong siam na tur sum le pai hi min pe a min te po hitin up nge ni a concept te po kha hey politician chu mani hi kan in soi ta zela keima phu te po nia kan han tia outlet kan ti chana po khung veng pathum mong lam te khu luna omania mi hringan thanem se chuana omlo ni pu kang mai kang me te lir hing te omta se kong puan ma mo ni kan tia lui kama kong nuam thak siamang heng project hi kan ne kan tia kan ho tu tenan zunora annor chuak tamaya ta chuanin crore som ni chu nuai sang ni kong siam na min petani ta hianin administrative approval om toa ale khain je kan chiaranget administrative approval and expenditure sanction obtained tendering process to be initiated shortly
na to poisa po to sarkar po na pom to ti mai turani ti khania heng thu te hi kan han puanga kan lom te lul nen party then khetan chuan hek na tling kha lo ni renga eyes always true mi puite kan lom te lul nen min lom pui lo nia kan han ngai ngota achan kala soi fi don ani saski paduan nuaya sum thanem taka oma o ta hi chuka soilut lo mai nga part 5 noya hianin le boka crore za thuma oma project pakua omani chuta apanga na chu aizol tlak lam zong ina an chorron tur vaiva kon bazar sang na tur ani aming chu construction of market building at vaiva kon ania crore somni panga point pathum panga ania pwd noya tho tura ti ania chu chun nuai sang ni zanga somthum le panga ani chu vaiva kon bazar ku sak thatani don parking thatak te omanga aizol tlak lam veng zong ina kan chhor turani kan lom te lul nen party then khatan chun hek na thlinga lo ni le renga chutan chuan a sarkar thuda chuan proposal for floating restricted tender under process ai ting he ya rang taka thoa tho ran man lo man te pola kan tuma wangin chief minister in restricted tender tho turani ati zinga mi khani ta heng thil te hi project thar in thanata na vote kan du awanga kan puan ni ta se a fellow hul hualani amero chu heng thil te hi kan soinon le eyes always to biala local council candidate ZPM te kanin mukhoma kan kim thop le hal kan phur le ani chuta chuan block ruai tu tenen kanin mukhoma ta chun heng thu te ka soinon le new sa lo langa model code of conduct bo chie min tiam in hek ta ni model code of conduct a chuan na thar malak na in thanata na vote du awanga puan khani amai ro chu voina hian kan soi du chian chan soi chian du chu heng thil te hi state level committee on saski in January ni sari khan apom fel vek do ani than puan main tin chu mai chu nilawin hemini vek klaidar nga le minute som panga khan information and public relations lam INPR department website da lu vekani to ani ti chuan van tlang mu hriat tura om vek to thila kha kan han soinon le kha eyes always to bial mai ni lo eyes all pum ta na thil lomom aram pum tan po thil lomom kan puang kha min han hek ta dana bo chi emin tiak amero chu kan bo chelo ani dan kan bo chen na jok tura chon kan in suma vaiva kol than mul minan siam that na turte din thar le kanan than mul khulai mi tura poisa chuak te po kha kam puang ngam lo ania in thanina min bar wangin tilaya ani lo zo kan han ti tamai hi kan maso na hi tren khatan hianin angai nom lo palem ni o ti mai kha ola emponi se ti chuan election commission ina in soifia in engani zo na omahi chana nga yan ti ta ka chuan heti hian kan chang ta tukina khanin kan thelu to ni ta chuan dan anga thilom ani sia wang khanin dan anga chan ve kha angai ta chuanin athu hi hian tlema zong hi party mi puitan min zo fia wang hei dani bo chiam ni nga tinge antia ke he khika tok theng reng khopa sang ni som pakua khanin lok sabha MP kan chu tum khanin thandon ni a chanchin buti suala wangin ke phechu leaf ka lak lai ka telve mi alo lai khan an sual wang liau an ti lui ti khanin hek kan ni to thu boy kan han ya kho ta kanin lan zak chu kumnga don set khani anuam lo du khop maya kan ti sul po ni manglo khana mai ro chu ini kumlama khan ko tin thiam min chan ti ta emponi se kan chana che tiang hi ani Secretary State Election Commission hena kan chana achunga subject le khatarlan angin model code of conduct bo chia pu kani chungcha ka chana chu he tiang hi ani pakhatna walai ni chanchin bu January ni somni le pakwa sang ni somni le panga ni lai ni chua ka tarlan as always true ZPM local council candidate te in mu khom na ka thu soi hi ruam man na tharemo policy tharemo anilowa public platform adu apiang chiar thea omsa ka soi fia na zo kani pakhatna saski tangan na tho tur ka soi te hi election puan ma
January ni sari sang ni somni le panga thole ni state level committee on saski meeting in a rel to ani he meeting chungchang hi DIPR website po January ni sari sang ni somni le panga tlai dar nga le minute som panga tarlan hal ni in saski hnuai na tho tur list po DIPR website ta hian mi zong zong lu the pho chu ani katia DIPR website link ka kha an click mai turin kan thelun nga la pani na wala ni chanchin bu January ni somni le paret sang ni somni panga chua ka po katipal January ni riat sang ni somni le panga chua ka po khan January ni saria state level committee on saski meeting nei thule na tho tur list se tarlan ani bok Eyes always true huam chunga tho tur te po telin DIPR website le wala ni chanchin bu website link te karon tar lang tele ti in ani na kan thil fiang hla lani ti chuan vai fa konway me conference center a Eyes always true ZPM local council candidate te in mu khom na hian minister mo MLA ang nilovin ZPM party member kanina nga tel thu le heng thu te soi kania min riat sak turin kan ngen nga la che model code of conduct hi party tinin tran mun in ang level playing field neya in than kan ma chon theina na siam ani angin aza oma model code of conduct in kai hroina rang a siam te thataka zom chun zom zel po katumani ti in bo chen na kan nei lo wangin khati zong khan lekha kan thelu ta kan tho pui te kan lung rual pui te in zona kan dong neu no nge in ti sual ni eng thil nge ni ta in tia kha til mai kha lo ni e ke ni tan chuan kan bial tan chan chin tha kan puan non le na kan ngai ni kan lo me Ola kha putete marin safe na chunia eng poni se SCC khan le kha chundong ta putete mar ronin safe na kha chonin SCC hen ma han la chunzom ta se ani chu hen action lak thengem o ti thei rum ta ni san chu January thlami dei to an puang mai kha ani boxin en khan eng poni se kan lo ngai chang news a thu thar te pom tura in ngai phuteng eng poni se putete marin safe na chung cha hen enge soi du in nei ti te lo save taula trying ka share ti jong khatun tum video chu ni phot ro se o